namanya Gunung Gurudo yang lebih lambung di Himalaya membeta pegah ke abang betul coba ujung membalik abang putih boh manca hijau dalam putih boh sukun mengkaran dua bagi cigata sayang bertanya langsung Maria lun kana sotanda sengkak lam dada sakit lam jantung di Maria lun hana setia judo digata hana digampung jahadu untung sidih dijawab lun ko nipah lun pegatudo lun cop lun susun awiblah dua makan handile tak pegah balon bek ke adik lun tak pesom abang al mungkin lengko untung barambo ngan parang puntung mata jihana jino digata tak salah lun yo abang betul hantar percaya disinggah mata gunung tak lambung mata diedel betul banggala jino bagata tanya langsung uta pilih lun atau bang jawab support buta beta sok jarum mata karabun beta copija encin tunangan jika na balon hajat hati lon kena patanda Allahu Allah Allahu Rabba hamba ni tulung Rabbana nandum cobaan jinolon tanggung ngan lapang dada hati segala cobaan kelon mandulun tanggung ngan hati rela